yang kepawon kalau dongo awal nopo Muharram gitu saya awal Iman ya kalau ada Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa wa adada ma huwa khaliq wa zinata ma khalaqa wa zinata ma huwa khaliq wa mil ma khalaqa wa mil ma huwa khaliq wa mil samawati wa mil ardi wa misla dzalika wa tafadhal wa adada khalqihi wa zinata arsyi wa miqdara rahmati wa miqdara kalimati wa ma balagha ridahu hatta yarda wa idza radiya وعادت ما ذكره في الخلق في جميع ما مضى وعادت ما ذاكره فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة نساءت وشم ونفس نفس وأبد الأبد نبد الدنيا وأبد الأبد وكفان لا ينقض أوله ولا يؤد آخره يا الله Allahumma ya Allah inna nas'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udzubika minasy syarri kulli ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka ya Allah al-jannata ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika minan nar ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa nas'aluka ya Allah minal khairi ma salaka 'abduka rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adza minhu 'abduka rasuluka Muhammad wa nas'aluka ya Allah ma qadaita lana min amrin antas'ala akibata urustan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits la takilna ila nafsina tarfata 'ainin wa aslih lana sya'nana kullah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin